Eswushtaj eswanap cha kawile kul yinbi ko wach kolomal Jesucristo. Chichakul komam Dios tolos ko kuy hunoj makan kanes komam Dios eyetok. Shan chuoche tolcha saya Biblia ojlah buhtu ko kuyon kanes Dios. Hay hecho un kan habiban Cristo. Hay un grupo anima shi hay en ti creyente in chabil sha Cristo yin en pishan yetin sha Jesucristo man sha yeto genyul yiban enalti shi hunok bulan hay pas hun sha bulan sin kamaj totalmente kam chiau ke kulin Jesucristo kawal yahkul bae bieto Jesucristo Kauchi chicho no kuli bien kamchioche heb jabe kamchioche heb jab hun kane un mensaje ma bi Jesucristo a hundi mantol to kalta kai tu yet mas uliko kolomar Jesucristo porque hay mas kuyu hinda Cristo hay pasepshin mas ok kulale bin Cristo mas santa kalmas kam Jesucristo yuheb ahora Set yili pasiet un tiempo algún momento baital ayonekti. Shan yuhtu chiocho en hinkulok eliech ko kuyo no huno cholan kanes komam Dios yebanto hun kuy banilej. La doctrina de Cristo. Y ahí no kuyo banil to los eliech ko kuyo ni la doctrina de Cristo chiocho en hinkucho kan habibanto hun nabalej. La preexistencia en Castilla, ashayin kok anjobal a Cristo aishak altaeko antes amchi cheklo ayuliban en alti yuto hay unos grupo eptol a yet más alji Jesucristo más chibi más ojin diosal pero amak ha hecho un cuiviando doctrina de Cristo a Cristo ti aishak altaeko ojil hanik ochsetiet al chutialon chan Antiguo Testamento, yibanto juna balestishan, esa Biblia, by Isaías capítulo 9, versículo 6, shikanes komam Dios ashkati, by Isaías capítulo 9, versículo 6, shashkatila, watch tamal ilchaha Biblia, junshanichun hauteni. Isaías 9:6. Yuhtol winach unin mash alhi ayon. A Dios mash akon hun uninti ayon. A hun uninti ok agla yik behyok yahawil. Tishtach kalisbi ok yikti. Cham kayub takshakalin ak oknap alej. Cham Dios mi manis maik akal. Cham mameh kam yich manil. Kash kam lahu bal. Cham yahaw ak hun kulal. Yuhwal Dios yuhkaneh Dios. Ayechi kuyunin kohan kulaliles wushtajes wanap ahun nabalestima acham profeta Isaías mashkan kanchamiet año 740 a 701. Chielo aptoshin mash aihicham Isaías en el siglo 8 antes de Jesucristo. Ochhalashkati 700 años toyalji Jesucristo mashkan hapkan el cham profeta Isaías. Bueno, aish kunaun es wushtak es wanap es wet creyente al Mantolto junkaneti si Isaías mashkan hapkanoshi hay junse dal chial Isaías tishi cham Isaías by nanaite jun versículo ti chamame kam yich panil
kashkam lahubal. A tu junto Jalín Castilla, Dios eterno o Padre eterno. Cham Dios kam yich manil kam lahubal macham komam tol ay kaltaeko. Kai tu shudialon kan Isaías yet 740 a 701 toyalji Jesucristo. Ahora, Tachhap Bashotzet Mashur Khan Habach an Antiguo an Nuevo Testamento by San Juan capítulo 1 versículo 1 Tsechicham Chekbeh Komam Dios cham Apóstol Juan Acham ti mas cham yetoch kokolo mal Jesucristo mas ay yetoch mas low yetoch mas hilu alogin cham Juan du Aich haben sediet al chial cham Apóstol Juan by Juan 1:1 y versículo 14 shiash kati khaneh komam Dios tish se judalon pas Nuevo Testamento ti ayon ayet kam to yuli ban qinaldi ay shakalte cham chi khaneh Dios acham tu ay shakalte yeto Dios kash Dios toni versículo 14 acham chi khaneh Dios tu mas okin animail ulnach ek koshol hun tiempo al acham kawiyel miman wach ulal Dios mas ulchosh ayon mas hilyin kawal miman yelapnoch yotol asan chan hun kotan kahol Dios tu chech biltech yu ismam versículo 1 shi ayet yich banil ayet kam to hun yuli ban inaldi ay shakalta ek cham chi qaneh Dios ayet chibina hun qaneh Dios lanan yalon yuh kokolo mal Jesucristo ay científico shiep tachon kuibi mantok ciencia científica ma teoría y científico a echar le viuliban inal ma echa mina creación camcha mina unos milabil sino que a un mundo tishe según esto ciencia y esto mime aparato mime chene chilepcha estudiar sheb ashkati a un mundo tiene millones de años de vida sheb hay hecho cuyo nes gusta que shwana ibanto hunab alech dietal chial kaneh komam Dios ayet kam to yuliban enal tishi ay shakalta chamchi qaneh Dios hay un creación shbina by Génesis capítulo 1 a un Génesis capítulo 1 tu man lana yalo ni atu yetu maswash yuliban enal sin que a un tiempo al tu pues ay shakalta chochtikes ay shaleka pasha Palta un serie tal chial qaneh komam Dios by Génesis más o menos estamos hablando más de unos 6,500 años. Hay ya tiempo. Pero hay kam haben que dice hay kam to yuliban qinal dice hay shakalde jam qaneh Dios. O sea, es mucho más chatos con abal qaneh komam Dios yu Jesucristo. Hace día del Nuevo Testamento que a Jesucristo hay shakalde yetash banil. Acá tu Nuevo Testamento. Chan Antiguo Testamento, cham Isaías, chiqan cham 700 años antes de Jesucristo, mashqan cham que hay un komam, hay un diosal, tol eterno, kam laho bali sigbeh. Asha Nuevo Testamento, chial ayon tol hay un mash alji, mash uli koshol, mash kahay koshol, mash hilwa login, cham Juan, palta ajuntu, ay, shakalde etash yichipanil. Número 2, número 3. Ahí chicam hiloni tal chial Colosenses capítulo 1 versículo 16 chicanes comam Dios ashkati Colosenses capítulo 1 versículo 16 acham mash akban el ayuh Dios yet mash watch him masan il setiet al baisatkan al sachoch Hun san setiet al chije hiloni
al hunsan kamchi hejiloni. Akalton chamwatne masanil kam yelap noch masani hunsan ayuh yahawilal aysi palil kashkal kamchi hejilon okine palta acham maswatnen yuh yakalay serbil cham yuh. Eswishta jeswana atalachial kane komam Dios ti chinacha el jutol a Jesucristo aisha kalteco yuhtol yuhtsetietal mashwach nech aich kam hilon Colosenses 1:16 chi acham mash akbanela yuh Dios yet mashwach masanil zetach yetal baisatkan al sachochti. Yuh zetietal chihilokin ha hecho entonces anan holom lachwitz wat ili mimech montaña wat ili hunyuli bank inalti tachon oyul carro chon to bay hunuk lugar wat ili ay anima baitu aya baitu tachon to bay hun sa lugar chohili hun sa pulan anima chohti ehla chohili kanhab anima palta ich kam hab inicias kala acham mas akban la Dios chiyet mas washi mas sanil setiet al ay bay satkan al setiet al ay bay satchoch ay chung kahi an satkan ay chung kuile bay escuela man asano hun chochtik amak ay kapas hun sansa planetas. Ahora escucha que Juana mamá. Escucha que Juana hay hecho un canjab yuh set milyayo yikbeh kokolo mal Jesucristo amashwat en satkan y amashwat en bayulib an inalti kaitu yalon kanes komam Dios ayulib an inalti han takno mimech no bayula mar am manho tako ayon anima onte ay san setida kawa kok ish palda shi mashwat shi hun santu yechi ile akan bi komam Dios yuh ay hun san setida bay satkan kam chihil kapas okin palda hun santu tolwach ne bile kam kapas hiline palda ay duchiale watch kane bay komam Dios kayalon kane komam Dios bay versículo 16 al yetok masan hun san set ayok yahawil ay si palil kashkal kam chihilon okine palta maswat ni lai yuh yak lai serbil cham yuh. Chinacha el justo la Jesucristo Dios tonikas aisha yetas yich banil yuh zetietal tol maswat nech. Número 4 chinacha el juh eshushta keshwana tol a Cristo Dios toni yuh ispi. Hay juntan ispi chibina yultran Biblia. Por ejemplo, abay mael hilkane komam Dios bay San Juan capítulo 1 chikan habashkati chamkane Dios hay en Castilla el verbo. Ahora ashayin griego logos. Ahun santi ispi Cristo mas aklayi. Y también hay en San Mateo capítulo 14 versículo 33 el Hijo de Dios. Hay en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 el Alfa y la Omega. Ajun Alfa atujun babel letra et alfabeto na judío y jun Omega atujun lahub letra un lahu abecedario yin is letra ebna judío. Vaya. Ayech kuna un yuhuna balestishin tutun ahunsan kanesti lana ashka shayuku tiempo alti letra A con chi yetos letra Z. Después de Z amhunosha letra y ako Colomal Jesucristo mas alay hun biesti bay hun título di bayshi alfa y omega
chamiet tashich banil chamiet la jubal. Y ahí chilon setiet al chal cham apóstol Juan by San Juan capítulo 10 versículo 11 al versículo 14, el buen pastor cham wach ilom kalnel. Ahí chilon setial cham Isaías by mal haute jane comam Dios by Isaías 9:6, el príncipe de paz cham akum junculal. Ahí chilon by Isaías 43:11 shi, el Salvador chamkol wahum. Ahí chilon Salmo 144:2 ma Isaías 49:13 shi, consolador y libertador chamiman kulnewom al chamchi akon anilal. Ahí chilon Isaías 47:4 shi, chamkolwa wom, el redentor. Ahí chilon kane comam Dios by San Juan 8:12, la luz del mundo aintishi sakinali nyuliban inalti. Isaías 53:3, varón de dolores, mashiap yayil, mashitok masanil kuyata kilal, mashitok masanil kuyopta gil, shijam Isaías by Isaías 53:3. Ahí chilon Deuteronomio 32:4, paimas el tejun a bay chen oreb han tashawat il chukeb na Israel mas el tej bay sat hun chen. Pero aún dicha representar cocolo mal Jesucristo, aún san dicha vina el Nuevo Testamento, que hay en ti Jesucristo, hay no jewa ani aeh bay yani mail, hay en jewa ona aeh hay en ti la hanas kuhnuk aeh. Y aún dicha vina te bay Deuteronomio capítulo 32 versículo 4, ahí chilon sichal Isaías 9:6, Rey de reyes y Señor de señores, shijam Isaías. Ajunto Yahawilal shi, Rey de reyes, ok Yahawil ok mimech Yahaw, kash ok apash is Yahawil ok mimech winak. O sea, allí pantojisiek bekokolo mal kamunok sha reino, kamunok sha Yahaw, kamunok sha yigbeh. Y ahí chilo Isaías 7:14 shi, Emanuel chelo kapnoch, ay Dios getoch. Ahí chilo en setiet al chel San Juan 1:29, Cordero de Dios, hun lahan ashka kalnel, cham kalnel yet comam Dios. Ahí chilo en Isaías shi, consejero shi, admirable, Dios eterno, a junsan pie, ti junsan título, ti, mas agla y baiko colom al Jesucristo. Ahora, es wishtak es wana, ma con reltol chau kukulin Jesucristo, chicocha chihau kukulin. Se tieta al chial junsan ane comam Dios ti, porque a ech kam hab en setiet al chel ane Dios. Ay kane na balej setiuch chihao kokuliento la Jesucristo ay yetashich manil. Número 1, an Antiguo Testamento wat chutialon ayon tol ay hun makchel ay baisatkan eterno ton yinis yichbech
Shichan profeta Isaías. Número 2. Al Nuevo Testamento, cham apóstol Juan Marcial Cancham, tol yetas kalyich panilchi, ay shakaltaek cham chik aneh Dios. Yet kamto chiwach ay hun yuliban kinaltichi, ay shakaltaek cham chik aneh Dios. Ahora hay chilon se dieta al chial aneh comam Dios. Hay usted yet al maswach ne kokolo mal yet kamto chi hayuli ban inalti hantak set maswat ne satkan hantak set maswat ne yul choch hantak set yet al maswat ne bai sat hun yuli ban inalti ashka yula ka set yet al ikis set yet al tol chibili pues ahuntu cha onacha justol ay hun comam Dios ay hun Cristo tol ay shakal de ayet tashich panil yuset maswachnih. Y también man kayo ashka chunyul ko tiempo al día algele unin bueno tseto hirnachti shin tom hirnachti sebas tom hirnachti tonito tom hirnachti juanito tseta hirnach nene ma keshach toch be unin ochshab e chira atoich algi hunene tu maet khunok shau kol shanala tsetiatal bi al chira palta apas ko kolom al Jesucristo kamaj miles de años, y también Isaías, siglos, toyálgico coloma Jesucristo, mas anham que el Isaías tish o hijun unin titish hun shatitish hun shesbitish hijbeti. Es wishtach es wanap aton juntu chau kukul yin ayon creyente onti. Kambay ma el hiri Jesucristo junelo. Palta chao kin kukul tol ahun chao kin kukul ti ashka chal cham Juan hijam ahí en versículo 14 acham chikane Dios tu mas okin animail ulnach eko sol jun tiempo al acham kawal yel mi maniswach kulal Dios mas ulchos ayon es wishtach es wanam Kamo gap junkual chihaiko kap ulal yinko creyente al. Kamo gap junkual chiha kap ulal yinko kolo mal Jesucristo. Hai o Jesucristo yinko kul wal siklibil. Talaya chit un tiempo al tilanan sha kap asha hakul. Kam sha chucha seguina creyente al hak hip. Porque a un comam cha servil, a un Cristo cha quien kokul es Padre eterno y es Dios eterno. Oxa kokuy kane comam Dios junel oxa ta Dios chilinkul. Hijo al Dios.